Sanibonani, welcome to podcast Lowveld Walkers. Ngagogo Makhathini ngalana, ngimvakashele namuhla. Ngimsusa ngala majukujukini ngala, mara ngoba ucommitted ethimini ngithitele duma ngimfonela wathi buya sesimene ngikhona. Gogo Makhathini ninjani phela? Siyaphila mntwana, nina ninjani ekushiseni kwalelanga lelingaka nje? Hayi siphilile thina kakhulu. Ngilana namuhla ngifuna ukubuza ukuthi Lowveld Walkers so far uyijoyine nini, yini lekwendele kona, uyijoyine njani, nje udiva unjani njengoba ula emndeni weLowveld Walkers? Lowveld Walkers ngifike kuyo nethi ngoba sengigugile ngiyakhohlwa. Kodwa ngiyacabanga ngifike kuyo ngo-2020 noma ngo-2019 kunye kwale 2. And then lapha ngasita ngilomnye ntombatana sasisebenza naye lapha e-district. Angibona edrobheni. Athi kimi sisinomthibuya kunema-Lowveld Walkers ngoba wena ngiyakwazi uthanda sport buye kuma-Lowveld Walkers. Sihamba every Saturday. Wase soyangitshela ukuthi leyo Saturday leyo kuyobe kuhlangana eSasol Garage White River. Angivele ngamthembisa ukuthi ngiyeda na kanjani impela ngafika ke. Hey, first day nangifika ngiyeva lo babe bathi ngimashaba uyasilayitela ukuthi sosuke eSasol garage lapha eWaterfall sohamba ngeSabi Road. Ngicabanga ukujika ngibuyele ekhaya ngabiye ngathi ngivukeleni ekseni ka. Hayi ngabalandzela kodwa ngiyofika kulo 5 kilometers kwakumanka nase sibuya ngoba ngivile nginebathi uya hike nokuhike ngiyamhike lo baba emashaba aphe ukuthi kimi athi isandla athi angikhombisa athi uyabuya ngipheka uhamba ngithi kanjani udlule lapha kimi ngidlula ngespeed nawe athi ngiyabuya aqhubeka futhi amixela abanye mina zanga ngilayishe ngaze ngathi ifikele lapha ngibiyela back lapha egarage eSasol sengiyambude ngithi mfana kanti wena nangipheka ukuthi mina ngiyakumisa ngilayishe wena upheka ukuthi bondelani uthe gogo ubonile ukuthi bengifaka speed ngithi ngikubonile bengenda ngamabomu ngibonile ukuthi strength sakho utofika bengibona ukuthi hayi ukuthi ungimisa ngoba soyehluleka ungimisa ngoba uyavilapha so vilapha kofika ngabosi lo utofika mara bengugadile ukuthi ngabona ungakuthola sohleli phansi vele ngidokuthatha hayi ngajabula ukusichalo umntwana umkhuthathile ukuthi ubone strength sami ngajabula ke. Ngiyababona labantwana nebantu kunebantwana nabonsanga yami ngiyababona lapha baphithitela kuyahanjwa mase ngiyadibuda kahle mina ngidohlulwa yini ngidohlulwa kuvuka ekseni angisasebenzi hayi ngidovuka ekseni ngafika njalo kuma-Lowveld Walkers maye ngajabula bunanzi bengibuva lapho yingakho ukuthi ngabisi nje emgcibelo angifuni ukuthi nale mingcwabo yangiphosisela nangu sengize ngagula 2021 ngagula nje kodwa ngoba bengiyiwalker ngakhona kusurvive. Lo langa lelanga uqala ukuwalker lo mtimba wabanjani wadiva unjani? Ngafika lapha endlini ngalala yonke imini nangithi phapha bese ngabo 8 ebusuku sengivuswa indlala. Fortunately enough ngidlula edrobheni ngathenga i-ready made vest ngadla yona kepha kuvuka ekseni ngesonto esondweni umadima ngemva kahle ukuthi uma ngabe esondweni bengithunywa ngumuntu bengeke ngivuke kepha ngoba ngiyadithuma kwakhosa ngivuke letinyawo kepha emkhathini weliviki ngeva lo mtimba uhlaliseka uba mnanzi futhi ngeva lo mtimba ungikhulumisa uthi phuma phela hamba futhi hamba futhi ngase ngithi ngathi le mati noma namgcibelo mara nyalo angisafuni lutho emgcibelo ulandzela kawuzange wathi kani ngibani lomthumile wavele wathi ngiyakhona ngavane ngavuka ngathi kuphi mina ngishona khona imoto yami mosine petrol ngiyahamba
kuze kufike namhla ingakho angifuni nokuhamba negroup ngoba taze bangidiscourage ngihambela ngedwana ngoba ngifuna lokuthi mina ngi-encourage kungabikho umuntu okhuluma lokhu ngive lokhu ngifuna ukuthi hambe ngedwana ngiyofika le kumnandi siya-enjoya nje ngiva buhlungu nangibona bonsanga yami bantu labanabo 67 ngangamtali kwadi bahlede emakhaya bapheka usitshela ngadokotela dokotela ngibathe buyana sihambe dokotela kumnandi ma-Lowveld Walkers kanti nalo moya labanawo labantwana bafundisiwe kuma-Lowveld Walkers ma-Lowveld Walkers afundise abantwana bokuthi sinakane sodwana unaka lomunye kumnandi kunemoya lomnandi kunemoya waKristu lapha kumnandi kucala tuwa le leader yabo sesingumndeni sesize siyatala lokunye thothi asatani magama mara uyakuthi loya waka-Lowveld Walkers kumnandi ngiya-enjoya ngiya-enjoya noma abantu bami babathe bayangikhuda angikhudeki manje njengoba ukubona ukuthi ma-Lowveld Walkers kumnanzi ubaxuxutela njani abantu ukuthi bajoyine ngihlala futhi mina ngithagethela bonsanga yami ngihlala ngibatshela ngibanabetise ngibakhombethe ithombe mara into yinye magwala bayasaba kepha kunalabanye njalo ngalesithathu ngiba nabo labayi-few sebafikile bangenile kuma-Lowveld Walkers but labanye basasimile kodwa ngalesithathu nginokubalanza ngibahuke siyahamba la elokishini faka neskipa sami lelinye ilanga sathi sikhuphuka ishishila kulesithathu ngeva labanye basimemeda Lowveld Walkers babona leskipa besikhuphuka ishishila siyojike egarage esheli kamsogwaba ngihamba nabo labangani bami ngibakhuthazela ukuthi bede bevele sikuva kuma-Lowveld Walkers nobunanzi kumnanzi ngiyabacucutela nanyalo ngisasho ababuye bonsanga sekele kuhlala nipheke kunatha lipilisi sigunya lipilisi siphinde lemtimba siuhambise into kuncibilika lelipilisi hayi siyabonga gogo siyabonga uzicucutele kakhulu ngicabanga usidala abahlele emakhaya abantu khona kuva ukuthi ngala kuyaphileka njengoba nawo usho uthi uphilile kuma-Lowveld Walkers nanoma bogula ngicabanga ukuthi bebakusupport ekhathi ukula lamafoni bewangena bebafona abantwana baka-Lowveld Walkers egogo unjani lengelanga bacala ngahamba ngibamba induku yami ngigula ayoba ena le ecrossing bebasukela lapho ayoba mele bangithethisa yona egogo uvukeleni ufunani wena la ngoba uyagula ngithi ngifuna ukuthi kutoni bona nelithandvo lona bajabuleke pha nabo lengelanga ngabona thushu bafike ekhaya lami incumbi yonke ithimbe ma-Lowveld Walkers bantu egcwala ejardini lami batongivusela lithandwe likhulu kakhulu kuma-Lowveld Walkers siyabonga senivile ukuthi ma-Lowveld Walkers kunjani sicela ukuthi nisijoyine ni-like futhi nama-pages ethu sine-pages le-Facebook sine-page le-TikTok sine-page le-Twitter cela nisijoyineni siyabonga gogo Makhathini ngabavalelisa ngiyabonga hlobo tami ngiyabonga South Africa yonke buyani kuma-Lowveld Walkers buyani awubunanzi umhlolo njenyalo kunale ngitrip lesiyibukile lemnanzi lengiyifuna mina ngifuna kona ikukhomba kahle ngifuna bathathe mina emavideo ngizobe ngingena emaputo ngetinyawo into nikhomba ukuthi salikwati siyakwenda lo suke emaputo ongena eSwatini yongena eSwatini ngetinyawo ngitabe ngilapho mina lo buyani ma-Lowveld Walkers kumnanzi buyani bogogo ungathi wena ungigogo noma una 70 noma una 80 buyani utohamba ngepace yakho kumnanzi lapha uzofika lapha uhamba ngelidondola hambe eMpumalanga sohamba kahle tinkinga tiyaphela lapha siyakhohlwa nokuthengela abantwana dingwa ukuthi konje ngikolota singwa ngathi sengisinga uyakhohlwa lapha bese siyaphila amen nisale kahle ngiyabonga kakhulu amen